Zdravo ljudi, došli još jedan video, znači ću pokazati konačno napravljeni mod. Znači ovaj komentar se vidio da Aleksandra jednog, ne znam prezime, ne znam sad tačno taj ovaj komentar. Pravio sam ovaj mod 1 sat vremena od kada sam ga video i ja mislim da se dobro završio. Imam samo jedan mali, stvari dva mala dela koja mi nisu ispala dobra. To je da mi se tekstura hleba promijenila i sad izgleda kao onako hleb i med. A i još jedna, ova pčela, ne znam, nije ispala baš lepo, ne izgleda baš lepo tekstura, pobrkao sam malo blokove, ali to nema veze. Dobro je, za sat vremena sam uspio da uradim ovoliko i da krenemo na to, idemo whip. Ok, prva stvar što morate da uradite u ovom modu jeste da dobijete polen, da. Njega dobijete tako što imate, ja mislim, jedno 10% šanse sam stavio da od ovog, kako se zove, trave dobijete polen. Da, ne mogu od, kako se zove, cvijeća, zato što imam male probleme sa tim modovanjem i to, ali i ovako nije loše. I drugi način kako to da dobijete ovaj polen jeste da uzmete, samo ubijete pčelu. Evo vidite kako ispala loša pčela, ali nema veze, to ću popraviti kasnije. Evo ga, ubio sam je. Ima 3 života, mislim 3, to je 1,5 srce ima i radi 1,5 srce damage, tako radi. Tako da, stavio sam je da bude malo jača, ali lako je ubiti i ja mislim da sam stavio da je dovoljno brza. Tako da je to super i da, idemo na sljedeće stvari. Sada kad ste nabavili vaš polen, sljedeća stvar što želite da uradite jeste da nabavite ove staklene flaše, bože flaše kako god se zovu. Njih dobijate tako što stavite ovaj pesak u peć i dobijate staklo. I onda staklo samo onako kao u obliku slova V na latinici, tako u tom obliku. I onda dobijate ove đavole i onda što želite da uradite jeste, u stvari ne znam da vam treba, da morate crafting table, ali ok da imate njega. I vidite što se treba da uradite. Ovo, onda stavite ovdje u ćošak, taj, kako zove, to stakleno stranje i onda ovo ovako i eto, dobili ste med. Sada med možete da pijete, ali to vam je samo trošak, pošto to radi samo vidite koliko. Jako malo. Ali za hleb sam, poslije možete da namažete na hleb i da dobijete mnogo više. I stavit ću, sad sam tek provalio da sam stavio premalo da bude, stavit ću da ovo bude 1,5, samo med, kad popijete ili pojedete kako god, a kad se namaže na hleb stavit ću da ima jedno 5 ovih hunger bara s tih djevola da vam popuni. Evo, ali dalje ću vam pokažem ovaj hleb i med. Evo idemo. I evo je moja druga greška, vidite kako hleb ispao. Kod ima med na njemu odmah, ali nema. Vidite, to je sve običan hleb. Sad što želite da uradite jeste da napravite prvo med, u stvari. Ovako. Tip. Med. I sad stavite ga ovdje dole i ovo gore. I eto, hleb i med. Dobijete i onda ga pojedete i da vidimo to će 3 da uradi. Da, stavio sam premalo. Izvinite, zbunio sam se, ali to ću popravim. Ali da, popravit ću teksturu ove pčele. Ne znam za hleb da ću popraviti pošto je mnogo teško to da se uradi. Ali da, ako vam se sviđa ovaj video i ako želite praviti još modova, dajte vidi sad u ovom videu još ideja i ja ću napraviti, potrudit ću se. Tako da, ako vam se sviđa ovaj video, like, subscribe i šerujte i čao.